Penjuru ada 6, diri kita 1, 7. Hamim. Semoga Allah membentengi diriku dari diriku, karena diri kita ini bergejolak. Lalu ke arah depan, Hamim. Belakang, Hamim. Kanan, Hamim. Kiri, Hamim. Atas, Hamim. Bawah, Hamim. Maka nama Allah sudah mengunci, memagar semua. Insya Allah. Satu nafas. Hamim, 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 Hamim. Kuat nggak? Ayo coba satu nafas. Hamim, 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 Hamim.